fight kung kata ka jingkali ketika good questions ngawan ne om na ka jingtu ban penklam yo no candidates ngawan ne ban highlights tang ya ka position na jong pro candidate ubawan mata jong Islam parliament they are a giant jong apa na jong kong ampri jong Dr. Ricky kini kita bit kita kibriu ki ibet hynrei ngawan ngam om ban kynthah nang no ban kdew ki ye ting trot jong no namar upai ba ma tak ji 3-4 times upai ba ukam start nang ni sekmat ïano ban jit dan ha joko arusau ban ïano ban pensiun no pande kadai ka bor jama nang asuan pensat upai ba atrua kena syau ki pai ba mamong bangan penkelam ya ba pala ni company idam ki respectable position ki ba jela kala sei hakini snap jola politics jama nong ni grand ka long do los na na since in college time namar bang ni dei leader jang ke su na ko por ba bol mar sinye jo ba ma ta ken position jang ke su one ba bol na do ko por ba bol ni na puli lang ko la ba chu dei si na dei bi ka ta ko sinye puli lang ni lang nan u represent you na do to ko por la room ka mensim on politics ni room ka mensim ban shakli ya ka jat riem har to ko por dia suki ang nagala ya to por kita to ni la room meski kami room ni la lang ki family man ni la hapai ye ki yin kisam kila kiam shipor ko politics ba ne ko por bakala poi ba mentang ba kala I ka por ma it's very high time to come to politics baka politics mentang I bakilawan ditang ki riu dan spa rengawan sini siya politics kom riu bamdei bang naka background ni spa kadai ka small chan bang dan ka laka jong ka iktir laka jong ka jing soto syai baka politics kam syong ka jing pahu jong ka spa kapan kersian wan baca ka politics tangkom ubata politicians uba manyakit yaba ya kalengkor kabangayu I majaun mat kabanga pit ya kajai pendiri rajong ngamla isu mangan and then through politics maybe malah ane hakini ki kinyak tem ki bangan na ka bangan kan jang